Үтө күнүнен күндү подписчиктер. Бүтүн Россиятагы библиотека күнүгер анан, амматагы кин библиотека эхихага онлайн тирәһиннери билемнәте. Хас бирди киеха аспат ахтылган кере беле түген бар болар. Ол курдук эн күндү жонун иен аган туттубут маллара, кырасылжан оңябут оңюрдарын, кергеллерин сүрәккар өрүү бааллар, ол маллары күндүтүк санаан ура карая сылжаган. Бүгүнгү онлайн выставкага амма жону сергете чолан коллегаларым, аймактарым кичейен ура сылжар сүрөктөрүгер чугас күндү малларын эхиэха күндү подписчиктер бар тахарабын. Ол курдук 19 үйе саңатыгар оңоһоллубут жонун 2 сундуктарын Людмила Артемьева кичеллээхтик харая тутта сылжарын көрөгөт. Эми ол сағынағы кистелеңнәх мас седері остол мен өбігілер биттен қалан білігін да тухалы сылжар. Өбігілереттен қалбыт олыз бөғі оңығулақ кере көстүләқ буфет ыскаптар, амма лоқтоқтырын Алексей Просковия Евграфовтарға, Семен Наталья Рогожинларға қараллан тураллар. Өбігілер бит тутта хыджыбыт үрін көміс, мёскалара, сахар кутар ихиттере, үрінкелері, кергеллері, амма лохтохторугар Кузьминнарга, Евграфовтарга, Рогожиннарга, Сидоровтарга билиңәңе дири туттулла сылжаллар. Хәтті онус ағылуыны сыллардагы оғыс аспыт оңюрдара, ол сағынағы ихиттері хомостара, туттар маллара, же кергеллері, урукку жеға туттар электротавардар, истенер массына, радиоприемник, билигин да наха күндүтүк көстөллөр. Бу выставканы оңрорбор көмөлөспүт коллегалар бар Просковия Евграфовага, Анна Дичковскаяга, Афанасий Кузьминга, Таисия Александровага, Евдокия Игнатьевага, Варвара Конниковага, агачылар бар Екатерина Сунграповага, Мария Наговицынага, Елена Бочкаревага, Марфа Дмитриевага, Марина Александровага дирең макталбын биллеребин. Өбүгелер бит малларын күндү өйдөбүнү гынан караян илже сылжыргытыгар улахан мактал тылларын аныбын. Каз бирди ыл реликвиялах, керес гынан илже сылжар маллах, ону харыстан илже сылжан келер кенчери үтчакка тердер биги иеспит болар. Выставканы билемнәте амматагы киннемит техик главный библиографа Сидорова Елизавета Владимировна, компьютерга таңна библиотека главный технолога Кузьмин Афанасий Афанасьевич.